राजधानी स्टेशन गुली को बने आप स्टेशन गुली को गया चिली बखाने आत्मा को सी गुली को चिली सिपारो में बसा को गुली को बने बरनी बखाओ गुली को गया चिली आहा हमारे खाकला को सी गुली को चिली हाँ हमारे खाकला को सी गुली को हाँ हमारे खाकला बाय चिली आत्मा को फजक बोरो एक कराये बोरो अपनी सोबा सेंखा और तेके भी याद नहीं मारिया क्या भी राय कर मुझे आपने बताई सोबा का प्राइस साल पाई देना तीनी ये लोग कैसे साला मुझे तीनी ये वो सालो कैसे न वन समझ थमी कैसे न देवनी बखाओ तुमनी सत्तो में वो जोए थे told his victory kebuisi keplai oh hasini hawa kebuya oh hasini has kebuya oh hawa patani phaine rek tabo bagra angai dongo sasom khai dongo kebuya ikan semua kebuiko mo si sana mele ikan sini oh kebui sobat keplai deng kesen deng sasi kebui pai tapi oh hasini ha oh sobat sen keplai ngai patal binane loge oh ha ama tongo ha ribu satongo ha si tongkang ke bebas tongo patal binar tangi rang mayan sini be ini ada passport ni emre passport sini si mano patal binane orang parmere shokki si bodi bukhawa besar tongo tamu apa pengisah ha emre patal bisa 10-15,000 patal binane le jadi bahat tongo ni bosi boni ham patal binane kaya apa ni kami तीनी कैसे बेचे और ती बाहर हम जब एक कोई खाए सोबा खाने नहीं बागे जेब दीपे बासा का दीपे में जो तो सपोर्ट खाएगा दीपे बस अंखा था तीनी जोराते संग सुप्रीम कोर्ट जोराते केस खाएगा तब हाँ ने ते कैसा केस खाई भी कौन सा वो जरा सोशल मीडिया तो मैं किन्हीं लोग ना passport amendment bill passport amendment rules foreigners order amendment 2015 no India government तब खाएगा notification जारी खाएगा ordinance जारी खाएगा आपने क्या ये बच्ची बाहर निवास सारी क्या बीजेपी हो तो वो एनडीए गवर्नमेंट हो तो वो विरोधी पार्टी के नहीं तो वो कांग्रेस तो ना वो सीपीएम पौधे पर आईएनपी आईपीएफटी को पौधे बच्ची ने हाउ तो वो किंतु क्या बसीर क्या ऑर्डिनेंस जारी करी नोटिफिकेशन देता 2015 टीपीएफ बस अभी मौकल पियो को नहीं खा ओपिले नहीं खा तमाम खबरें जे विदेशी बांग्लादेशी illegal immigrants or how India how passport boni validity pai pasi bo Hindu khangke Sikh khangke dharma minority khangke bo ha si tamoi dong asinai bu nagradi agasi tam khaiga passport amendment rules notification roi kita 2015 no foreigners act no tam khaigi sangshodon khaigi ikai tama TPM ni mokoro tama phaika tama soratai article 6 1948 is a part of their base body census na ke 1948 part of their base mane census report ho 1951 again 1948 ismi declare khaja ka or date ni simi ro ka apun simi le khana singai census report boro ho ka 51 tar mane 51 census tini jorate citizenship bill amendments India khomkhe bahai ke 2015 no modi ji ba amendment khaigi notification rakha tabo si bill wa ali dong khale rajya pa lok sabha bai rajya sabha ko lower house ka upper house pass niya ko jaja boni sadamsi bo bill no tama khai kha ordinance jara kai notification bai ki ka implement khai dekhi nari mokol no ya ke bo Assam Tripura mokol na isi ka study khai kha sini north east pura nai ba biang अजे सो खाने के बकराई implement खाई दी खाली notice नहीं तंखा implement खाई भी खां खां का हाय ना वाजर हाय सिर्फ से passport करी सिर्फ मशीन नहीं पुतो अगर बाहर ने नॉट नॉट खां खां का याराव welcome हम करे खाले challenge है कैसे बाहर के कारों चलाते ओ आई amendment सीनियर कौन के India government बाहर के बनो rules ना खा why so supreme court केस फैलेगा उस काम को notice जारी रही कि भी कहते हैं ऐसा कि people's front पताल की नहीं केस कि पासपोर्ट का India सरकार का सुप्रीम कोर्ट में चलता double case warsuri sini bongso supreme court ni imang sinu dia ko nukha zati ni babi dorbar tanya ni supreme court imang de nukha imang nu geno tipe tini mothang kayo sara antarjatik court de tipe ni bumang sudo tipe ni bumang bai sita ko ti prasani samasya ro bui sigo khnau apni babai tipe ni tawa case duita supreme court kaisa NRC updating
As per Indian Constitution Article 1948, take aisa citizenship bill to tao kona si pass ya ko to rule si phaya ko. Bo pass khoi kona si ek bagi se mai challenge khai binar bo kasai khangai. Boro pass khai ro khana parliament ro rajya sabha mungsa khai biya. Takiri bagi ke bo. Kuitara takiri bagi ke bo. Bill sikabo ab bill me kes khanya pasu kya ko. Us bagi na bill ko si bill mane tama public nai go kore সংখ্যা majority nai drop ko si. राज्य सभा में पास था लोकसभा पास नहीं बनी पड़े एक मिनट नहीं होना आप लोग के टीपीएफ चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट कैसा पाई होना है अब ये बताइए नाशिंगे दंगो टीपीएफ बरो पार्लियामेंट में दुईटा सिद्धांत ना 31 तारीख निसिनी के सेंकी नहीं था वो राज्य सभा इंडिया तुम्हारा नहीं लेग्रासी नहीं इंडिया तुम्हारा नहीं लेग्रासी नहीं टीपरा तुम्हारा पूरा कोई रोमा अब ये बताइए sen tabo duita case TPF dingai Supreme Court case raja asbai paya omake sengrap si age pasaga TPF bisoba sengrap sengma basi tipahane ngwazi Bangladeshi ro kelilai dongka kelilai sajaman kelili thama ja kelilai baki kelili sida komale oro ni Bangladeshi petwa se twar dollo oro ni wazi ni petwa se twar dollo tuma nai kha patal binani keso sengo baharo de kripika khaleyo satkotha rashtriyo samaj tamo satkotha rashtriyo samaj Bangladeshi dol sengo baharo de Supreme Court bai taksa application thikai je khar ho jaga chili keso ma kapiya abasi rashtriyo presna khai sai tongo sengo interfere khai ka sengo aro ni go hearing o partnership na kha Thomas Young na sikri ke Young na se Thomas na sikri ke Young Thomas ta mungai sala Young la Thomas na sikri ke Thomas ta mungai देख ऐसे को और ये बांग्लादेशी सरकार बांग्लादेशी ऑफिसर हो सिक्रिसा वो नाम सिक्रिसा ले हाँ सिकोक्सी नो फंगो सिक्री उनके वो है दुनिया रो वो नाम सिक्रिसा तो कौन Sikong ba kiri ko ro kasi makho bole basi sikong sinale no phang sikrisi hu o din pai thanga senage sere saka 10 तारीख 9 तारीख আগস্ট মুজনার দিজতনে টিপানি ইতিহাস টিপিএফ ডেইলি ও ইতিহাস সহি দঙ্গো রেকর্ড খাই দঙ্গো ও ইতিহাস নিরিবসা আনিবসা সংসার যতমা করে নাই 9 तारीख আগস্ট এপ্রিল 2016 ইন্ডিজিনাস ডে পালনের ভাবে স্টেবল গ্রাউন্ড সেট দেখা stable ground mat no se baka Mamata Banerjee wazai ikel kapani phaile o indigenous day no palai ro ya borok program khai stable mat